Pemirsa Krama Seraya Timur rawi mangkin durung samian sida molihang ayahan toya bersih saking Perumda Tirta Toh Langkir utawi PDAM Karangasem. Ring sejroning nincapang ayahan toya bersih inucap PDAM rencana nyambung jaringan anyar angin genah embahan toya ring wewidangan punike ring warsani Jagirau. Direktur Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem, I Komang Haryadi Parwata Mausang, Paikatan Dane Kantun, gerincikang indik penyambungan jaringan anyar ring Desa Seraya Timur, ring sejroning nincapang ayahan toya bersih ke wewidangan inucap. Ring pemargennyane muatang prabeyo sane ageng, kirang langgung 15 miliar. Para pelanggan Seraya Timur menduwe cubang ageng ring jero suang-suang. Punika ngawinang Paikatan Dane berencana masang jaringan anyar ring sisi kelot miwah kauh. Ngenenin pemargi punika rahi mangkin sampun margi ring tahap detail engineering design DED. Proyek punika pacang kelaksanaan antuk maundagan. Sumber toyan nyane kerencanaan anggen ngelimbakan ke Seraya Timur rauh saking genah witning toyo yeha mewah tirta. Eka Prananda Bali Pos Nguningayang.